دما و خوش و لسر دا خوزا پارێزەر عەلی کۆلۆ ئەزی ئاگاهی لەسەر گوندێ ڕەحانێ بدەموە. ئەز معتەزرە سۆمێش گوندێ ڕەحانێ دکەوێ باشووری باژارێ دروێسیە دەردۆرا 14 کیلۆمەتر. گوندێ ڕەحانێ ساڵا 1929 ئاوا بوویێ. لەشتەرجیەڤی گوندێ لدۆرا 105 کەسینێ. gelek ji wan penaber bûne çûne Kurdistanê, gelek ji wan li Ewropanê. Ew sê rehanin, rehana mala Reso, rehana Mezinê, rehana mala Hecî Îso, rehana mala Hecî Qasim. Gelek ji xort û keçê vî gundî bawername jî dest xwe xistine. Bawernama endeziyariya çandiniyê a fîzîk, kîmya, dîrok, bîrkarî evanan dest xwe veanîne. Leşterciyê gundî debara jiyana xwe dikin li ser çandiniyê, cotkariyê û lawervanî û spas ji we tevare.